jewe numiwe igitangaza cy'Imana nkubise amaso kuri umuvyeyi ndamarama none burya wambwiye yuko ayuni wanje akora kuri umuvyeyi n'umuvya wacu je mugenda kubwiye w'intungane w'amahoro urumva uyu Imana ikora igitangaza umara cyane imyaka 20 igiye kumuza n'umukecuru n'ukuri kw'Imana reka ahubwo sibyo kuvuga agahomera munwa niwo byumva ni ibintu wowe nawe udashaka kumva wowe urazigiwe rukira ngaho kumbarira ibyumba yego umbwira yuko ari umubyeyi yaguhaye mukobwa nani Ayuni bariko bamwiruka aramuguriza kiri uyu yamuze kigira n'uyu rero wowe urabyumva n'uyu nuwasigiye Ayuni uyu urukabita uyu nuwasigiye Ayuni mana wibaza nawe icyo kintu wumvirize uburemere bw'icyo kintu n'urubuga gushimire gute kubona neza ndamubona muri kano gasago kanje ngo ba n'imyaka naramurondeye uko nshoboye ntako ntakoze ndaheba ndicara ndareba umwana urabona ubushobozi ntari mfise mu bukene bwanje ndera umwana w'ubuyoya yarayavutse gushika kure mu bukene bwanje amaze mbona nyina wiwe abyeyi reka nabona urwo rwose wambaye urabyumva neza kuko je byo ndakubwira ngo ndashobora no kubitahura ibisi bitangaza sinzi ndavyite gute jewe ahubwo jewe narengewe ndimvira none uyu muvyeyi niwe mbona cyangwa siwe mbona erega nahatswe kumuyoberwa kuko igihe yaza yiruka yari yambaye nk'umuntu nyene karahunga mugabo hari akantu kamunyeretse rero ko umuntu nagenda akamara igihe uramumenya jewe kinjira namuravye amaso yiwe ndabona yuko ari amaso ariko arandaba ariko aramuha umwana yitegereze neza burya winjiye naje kumumenya cyane bindi ndiye numva ko nabamenya gusa mugabo cyane namumenye kera kinjira muvyeyi urizi imyaka nakuremeye wewe bityo niko ndiyumvira uriya mukobwa ari hariya ni umwana wanje mbize umukozi ariko arankorera mu nzu ibaze nawe amaraso yanje mukama yigishoba jewe sinari yuko Ayuni wanje yaje gukorera nyina nk'umukozi ariko mana mugabo rero nakubarire burya inzira z'Imana zisumba intoboro z'imisegeteri zirenga igihumbi n'ukuri iyumvire nawe kubona jewe iyoni uyu muvyeyi ari Bujumbura neza umwana wanje ngo agiye gukora aca agenda atumbere hajya agenda muri irya rembo ahitwa ko ari nyina hari wewe ubyumva yuko Imana ipanze umwanya ugeze kubaha Imana nta n'isegonda irindako kubaha Imana urumva rero burya ingorane twagize kandi si ingorane twagize wari kurahigwa wowe ntiwigeze umbwira izina ryawe nanjye sinigeze ndakubwira ingene nitwa wowe ntereye umwana gusa umbwira cyane ko yarampiga inyuma uvuga wiruka jewe nanjye gumana uwo mwana nibyo bya iyo uza kundondera uzi izina ryanjye baba baranduye nanjye ndakurondera nari kuvuga mugabo cyane nari kuronderera narondeye mu karere k'iwacu nibaza ko ari unyegeke rero ngaho nahuye neza yumvira amazina twari no kubaza abantu umugambi w'Imana ari gukunda byose birakunda byose uri umugambi w'Imana Imana yarashaka yuko Ayuni ibazumva bane nawe kungure yirambira nakara karambomera amazi wawe rero byose ni umugambi w'Imana akana kanje kandi nyine kantunze aho nagenda gusaba nsabiririza nagashira imbere yumva bakama narya kuko kagiye gusaba kakazana uruguru harongeraho kubaho akana kanya gatuma kakarondera uduki ni agatuma kuzana amazi kakayanzanira Imana yagumye kuma ko kana nanjye ngo kamfashe harakana nari yifise mugambi w'Imana none ndabonye nyina wa Ayuni
Muryamye mu nzu nziza ifaranga riraho umwana wanje ariko arapfa n'inzara cyo wibaza nawe no kwikwamungu oya Imana yagomye ko banza gukurira impande yanjye nanjye mbeho nawe wibaza ngo Imana jana na Imana yaramevye yagucishijemo wowe ngo ubyare umpe nanjye mbonerereho kubaho baruga ngo abita shimisha twese iraduha ariko ko ndakubonye muvyeyi nukuri Imana igize neza mbiriza je reka tugende muhira hanyuma ningukene nazo guhamagara turahazi muhiri wawe nahabonye umwarabu azongera nzane cyangwa mutume guhamagare uze uko shaka ko tuzohura jewe na wowe nawe nivyo icyo gikwiye kwiye aha sifisi cyo mvuga numva gusa numiwe wewe kumubwira yuni ngo wowe uri nyina sicoroshe ntashobora kubikwemera naje ndiye bwanje sinoki ngo kivuga bo sinokivuga kandi nawe nyene yeca kubwira ngo Yehova yibaza mu mutima kuri umushatsi niyo bitawe nawe niyo bitawe reka ngusigire no musi ndatubururana yego Imana ikumbuye Mugisha muvyeyi wacu murakoze Mwarabu aho ni ntabwo usambye ni murakoze kunzanira umuvyeyi mwana nawe Imana izi kumbera umugisha kweri izi guha agashimwe wewe Imana kuko ibi byose biriko biraba ahubwo iyo ni ntango muvyeyi wanje wereka ibindi bintu inama nego kanjewe Mwarabu tugende yagira umuntu uzobibarira ubundi nubwira agashaka ruye nyene byamaze urumva byahejaheze kuri Imana bambere aho kwishiraheze umugani w'urambo ngo filime ikava yizinze filime yizinze urumva nta bindi bisigaye umwana nuko uza wewe kuhiheza byose jewe nzogana utaje urantuma ko jewe ntabwo nabarenze biteye nazanye cya cyayi injira none mu cyumba oya arunguruye oya sinshobora kwinjira icyumba cy'amabude wapi ingutori wumve sije naguhaye uruhushya injira oya sinshobora gukora ibyo injira mu cyumba wapi icyumba ni cy'amabude kandi icyayi kirahoze injira zana icyo cyayi kitarabura mutami ngo gitore mutandi ngaha naguhaye uruhushya injira wapi je sinshobora kwinjira kandi je ugeze ino ugeze ino waje gukora iki ngaha mutama yantumye icyayi icyayi wowe agutuma icyayi mu cyumba je nanse kugenda mu cyumba bona je nagiye genda iyo mutama nawe hageze injira none mu cyumba mutama hageze papa ninjire papa sa ninjire ni wewe ni njyewe injira papa injira none ibyo muriho murashwanira bikino mereza ama papa ntibishoboka ntibikunda sindabyumva kuki umamagara ayuni muri shambre papa umva byumvikana ukamamagara nyine muri shambre nyine ya mama kweri papa umva bishoboka ko ari papa none mbona ko yari kuzana icyayi nyine uzanye muri shambre ukamagara nyine akinjira muri shambre ya mama kweri papa nawe ubyumva kweri umva byumvikana ko kweri papa none ibyo nibyo mwari kumurapfa ibyo nibyo mushwanira ikintu gito ubona ko ari ibisanzwe rero ubona ko ari ibisanzwe guhamagara umuyaya muri shambre
ngo mama yo basanga muri kumwe muri ishambe vyogenda gute yo dusanga turi kumwe gute kandi ahejeje kumva icyayo kandi abana ukamumagaira mu ishambe papa umva vyumvikana ngo kweli papa wonye uko yo kumva vyumvikana muri shambre kweli mama yoza akabona ari muri shambre yo ifata gute noneho numa rero ntabimenye ntazi kuvyumva ko ivyo bintu nawe we uri kuravugwa cyane turavuga buke numva ndakubwira jewe ndisosi ndi nyoko turavuga buke ndakuba uranyuma nimba ushaka yuko byoguma mu ibanga n'ubundi ndashaka ntubivuge bikube mu ibanga umviriza rero umwana wanje nk'ubwahaye amategeko yakukunye navyo umviriza ukamenya kugabanya ijwi ukavuga buke abakobwa bavuga buke uvugira hejuru none wowe uri inyoni wewe umviriza ndakubwira ushaka yuko byoguma mu ibanga udashaka ko nobivuga tumwirukane ujya mukozi tumwirukane umviriza jewe ndisosi ndi nyoko nakuzanye ngaha kugira umererwe neza ntucumbuza nanjye kumererwa neza abantu ubu murikunda wowe ndakuzane ndaguhe kira kitu umererwe neza nyoko agufate neza nanjye ucumuhonyera kuko rero nakuzanye ngaha kugira uryoherwe nanjye ngumenye ndyoherwa umererwe neza naje mererwe neza nta wanja wangura nta nyagupfa nta nyagukira urabyumva neza turabwira umutwe rero ugorotse abana guhopagura gusa mwirukana bamwe mukiza abandi mwica bamwe mukiza abandi none ko ndakubwira nje ndaryohewe none urya mukozi tumwirukanye wohombiki wohombiki mama ari hajya urumva mama ari hajya wohombiki ndetse ndagutahuye neza papa umviriza jewe nakubariye iryo banga urimire urabyumva neza kurimira rero uguma umbaza umusaba amananiza ngo mpaka tuwirukane ujya mukobwa urabyumva neza urebeye ku binuma nje ndeme mugabo tukirukane none tutamwirukanye nawe tabiki none nawe nyine uguma umbaza amananiza umvize ndakubwire papa udashaka ko tumwirukana ngiye kubirega kwa mama aho siho urabyumva neza aho reka ntubiri kubibwira mama ibara ryo bari umviriza genda umwirukane genda nubona none reka ngenda gukora ikiye ko ntagira ndo muri iyi nzu ndisubasha kukwirukana sohoka ndakubwiye none wamubwiye mabuze ko wanyiruka sohoka ariko mvuze sohoka hewe induru iri ngaha nibiki mabuze aranyiruka nasohoke singene nasohoke namuhaze muri iyi nzu nasohoke Linda wowe ufise ububasha nyabaki bwo kwirukana mama sindi umwana wo ngaha ego ariko ntawe ubasha ufise nawe ubasha ufise none ushobora kwirukana namuhaze nasohoke Linda nasohoke numa ibintu akora byose nabihaze umviriza numa nta bubasha ufise bwo kwirukana umuntu ngaha ububasha ndabufise mama ububasha ndabufise nje mba ngaha ndafise ububasha bwo kumwirukana umukozi je ndiko ndakubwira numa nawe ukavuga nahaja urabona araguma ngaha akora akazi kiwe kandi uyu Yesu umukozi wawe nje namuzanye ngaha kandi ubwa mbere n'ubwa nyuma kumutuka iyo ngeso kwanza wayikuye iyo gutuka abantu kumuvugira wowe kumuvugira mama kubera ko ari umwana w'umuntu nka wewe apana kugaya umwana apana kugaya undi mukobwa ngo kubera ko ari umukozi no kuko wowe ntuzi ibyejo ejo nawe ushobora kugenda nawe ubuzima bukanka ugasaba akazi nka urumva
rero ibintu byo kwigira sinzi amafyere ibiki ntagutahura neza byo navyo ngene mu nzu yanjye kandi kuva uno munsi sishaka kumutuka kuva uno munsi impuzu zawe zimese wenyene amaboko urayafise nka kandi ufise ingufu mama none umvise mwora kazi kanda egera ngaje nshaka ko tuvugana uri iruhande rwanje kuko mwora kazi yari ngwe mesi impuzu zanje yari ngaha mama ego mama nije ntegeka gende nta n'isoni akanya gadafise n'impuzu urakoze kuko iyo minsi ni yari mukunyine umviriza n'akazi kari kanani umviriza wewe uzoja ukora ikintu kigiye ibya Misiri byihoze nimba ari Misiri nirinda kwanza ibyo bya Misiri byavuye he niwe yabimbwiye ngo ndamwite Misiri agakobwa karishima ko ye umviriza rero wewe uzoja ukora akazi ngugiye jewe ibyiwe byihoze aguhaye impuzu zo kumesa cyangwa ibiki ntagire na kimukora agiye kukubwira cyangwa kugushwanira uzumbwire sibyo ihorere kandi ntugire ikibazo icyo ukeneye ujye umbwira kandi ibyerekeye ifungurwa apana kujya urindira ngo rinda nguhe genda wenyine wiyarurire ifungurwa ushaka ujye uhage ukeneye amata muri frigo inywa ukeneye ji inywa urumva ntugire ikibazo na kimwe urakoze mama nta kibazo sawa papa nini ndashaka kumbariza umukobwa wawe ninde yamuhaye uburenganzira bwo kwirukana umukozi wa DJ ninde wamuhaye uburenganzira bwo kwirukana Ayubu niwe yamuzanye umviriza jewe si umviriza urazi ko jewe twumvikana muri byose singi imboga ngo mbeshere umwana kirazira we ninde uri kuri mishaga ninde yaguhaye uburenganzira bwo gukora ibyo wishaka ntasoni nyoko ariko aravutwagiriza ko niwe wanakwemereye ko wirukana umukozi wowe ufise uburenganzira bwo kwirukana umukozi ntumuhemba si we wamuzanye ntukuze ku buryo ushobora gufata kumwirukana n'imbwa vrema amwirukana iki ni umukozi wawe bo nk'umugabo jewe umviriza mvira hariya sinde nsubire kuba urabona ukajuju karaba nukuri madamu jewe nukuri sheri sinzi amashetani yafashe uyu mukobwa ayo majini niba ari suriyani niba ari inde niba ari suruheri n'amajini mabi yinjira mu rwaruka namuzanye ngaha kugira ngo umwana mubane none nigeze ndamubwira ngo agabize papa Linda ndakubwiye kandi yumvira ijambo icara n'umukobwa wawe hasi umubwire yego mwe icara kure n'Ayubu kuva uno munsi nawe asha kandi n'ikindi si icyo gusa kuva uno munsi aje yimesurira n'Ayubu kumumesura sinazanye Ayubu kugira ngo mumesurire Ayubu azokora ibindi bikorwa ibyo kumesurira navyo shaka ibyo kumusasira navyo shaka oya nivyo kumutegurira ibirato navyo shaka n'ubundi wari wabigize nabi none we yomenye ibikorwa bo namenye kwisasira igitanda shaka gitari none ubundi bahora bamugurusa no muka yigize umwamikazi ibintu byose ni Ayubu kuva uno munsi sishaka umuntu agora Ayubu ibyo rero ntubivugire hejuru ndahejeje ibyo bisanzwe umukobwa none nk'ujya ndategetswa kwisasira abyutse akimesurira uduhuzu twiwe aho azohavamo hanisindiriya ngo mumusurire oya uyu mugore wanje narira gusiba ariko ntiyamenya ko twafashanyije kumukinagiza Ayubu burya wa mugore wanje ndimuyita ariko arakara abishakira ariko rero iyo kigisha mwigisha kiba ciza gusumba sinshaka nagira ntagisomesha kirindire gusa ndacereka